wan at daya ng Kristo. Pasibayo, mititipon tamo, kening kapag masasyanan ng banal ay Eukaristiya, kapamilat ang daring panalangin at kanta, makyabe tamo king balang metong, ban agawa tayang makabaldugan iting kapag masasyan. Iyabe tala karing panalangin tamo, ding kapasalamatan da, Barangay San Vicente, Arlene Esguera and family, Efren Manalo and family, June Faye CJ Ganya, Raming and Mel Jimenez and family, Nestor Mila Ibay and family, Janela Maniago, Angelo Cuyugan and family, Neil Rande Tayag, Nestor Gloria Sarmento and family, Alex Tiki and family, Fernando Quiambao, Leonida Quiambao, Apong Uring Junior Tayag, Consolacion Gonzalez and family, Darit family, Juliet Melvin Bautista and family, Alvin Esguera and family, Margox Stefan Yumul, Emilio Macaraeg and family, Ida Danilo Bella and family, Liza Baluyot and family, Remedios Maniago and family, Henry Josie Sampang and family, Arsenia Sunga and family, Grace Atienza and family, Bong Glo Sampang and family, Jessie Ellen Dizon and family, Edgar Yumul and family, Marie A.C. Montemayor and family, June Maribel Gomez and family, Merly Macabali and family, Rodolfo Gomez and family, Kapag Nasando, Eligold Gorospe, Asuncion UC, Arwin Tiglao, Justin Kiambao, Jessie Gintu, Josel Fernan Gintu, Marian Manayon, Rina Santos, Raymond Jonaline Pascual, Jennifer Vergara, Alfred Alam. Ding magmasusik ing karelang Aldo kay Baitan, iladi Paula Kate Tayag, Joy Atienza. Ing kaladwada, Elisa Onofre, Teodosio Loreta Tumang, Enrico Yumul, Eleuterio Lutgarda, Leoncio Lauriana Esguera, Azir Tiki, Ricardo Tayag Sr., Renz Nicole Tayag, Belen Tayag, Linda Sabile, Bong Junior Gonzales, Jinley Sampang, Remarda Maliari, Kenneth Woodard, Arsenio Maniti, Robert Roger Maniti, Josephine Gomez, Mary Grace Gomez, Martina Tiglao, Marcos Tiglao, Marisa Valencia, Sarsi Cesar Apumpisi Vital, Carlito Erlinia Maniti, Kenneth Cruzado, Felix and Brian Espino, Primitiva Rufo Macaraeg Sr., Loretta Gloria Atienza, Atilano Oliva Jesus Atienza, Antonio Leonicia Atienza, Oscar Maniago Sr., Ligaya Ibe, Juanita Nicolas Kunan, Gaudencio Sr. Sunga, Roque Mamangun, Ignacio Maliari, Tina Marie Yumul, Ignacio Filipinas, Noel Macabali, Reinerio Laniera, Elita Gomez, Roberto Gomez, Jeff Gomez, Rodrigo Ibe.
Muge kang Kristo, kapamilat aning kayang pari, at makyabe king pamagkanta, king pamuklat adalit. Talakad tamo ko. Kaniting misa yabe tamo naman karing kakatamong panalangin ing alangangang kapaynawan para king kaladwari Felicissimo Velasco ampo ni George Monico Laksa. Anting meto nga pamilyaning Dios miti puntamo king lagyunan ning igpa ampo ning anak ampo ning banal a espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Hesus Kristo ing lugod na ning Dios at ing pamakyagom ning banal a espiritu parating mantabe kay kayo. At keka antimurin. Kaniting kayabakan miti puntamo ban pagmasusyan tayo ing kapiestana ning kabanal-banala ng katawan at dayang Kristo o ing ausan tamong Corpus Christi. Ti siyan talang Henry kay katamong kasalanan
Lalong-lalo na karing penandit, kinulang yung kaya katamong malasakit at masabal, king metong at metong. Lalong-lalo na karing migit mangailangan. Mawad tang pakalulu at kapatawaran king Gino, bata mong maging karapat dapat magbasusi, karing banal a misteryo. Ginong Jesus, king Eucharistia, menakit kang paralan, ban manatiling kayabemi, king dalaning biye, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Yesu Kristo, king Eucharistia, papakit mo kaya kami nung makanano keng lumingap at mibiyebye para king metong at metong, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, king Eucharistia, pisasan metongan mo kami, anting kaya kang katawan, anting metong a komunidad ning kasalpantayanan at pamirake-raket damayan, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamong ansana, king biye alang angga. Amen. In excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Manalangin tamo, baning Espiritu,
di na nakatamong metong atune at malalam adanop para kang Kristo. O Diyos, ay pami, pakabsyan mo ring danupan, king pamangan a kailangan da, at emo pabustan mako, alang daralan ding kalulu. Manatilimeng papasyag ke kami ingamanu ning kekanganak, anting inspirasyon at giyami king biye. Bustan mong ibayo na ket pasiknangan Jesus, kapamilataning kayang katawan at pasagiwan king kayang inuman ning tula, ban ida kemi ing kayang sarili king metong at maging ligaya na ning balang metong. Bustan mong ing kayang tinape ning biye, iya ing maging pangako ng alang kupas, king paing tungol akaligayan at katimawan a pengako na. Ininganadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King mit mong kasalpantayanan at malalam a kapanaligan, makiramdam tamong ngeni, king amano ning Diyos. Pamamas sang ibat, king libro ning Henesis. Migdalayang tinape at alak, Melkisedek, aari na ning Salem. Antina ning pari ning Diyos, akakatas-katasan, nga ng pepanuan kang Abraham. Manano na sanang i-Abraham, panuana ning Diyos, akakatas-katasan, amiglalang king banua at yato. At mipuriya sana ing Diyos, akakatas-katasan, aminye tagumpe keyo, laban karingkeyang kasalang. Kanito, pigkalub ng Abraham kang Melkisedek, ing sikapulo na ning sablang tibantyan, akeyang asamsam. Ing amano ning Gino, Salamat, king Diyos. ing pakibat tamo, pari ka kapilanman, king pangapari ng Melkisedek. Pari ka kapilanman, king pangapari ng Melkisedek. Sinabi na ning Gino, king ari, akanakong Gino. Lukluk ka king banda kong wanan, ang gaking agawa ko lang dalpakan mong bitis, ding kekang kasalang. Pari ka kapilanman, king pangapari ng Melkisedek. Manibat king Sion, ing Gino, kayang palawakan ing gabun, akekang sasakupan. Kasalang king kayang kayupayan, kekalang ipailalam. Pari ka kapilanman, king pangapari ng Melkisedek. King Aldo aarapan mula, kekang kasalang. Ding memalen magkusalang, ika ing karelang saupan. Iba't king sagradong bundok, ding kayanakan. Datang lang anting ambun ning abak, ban keka makiyagum. Pari ka kapilanman, king pangapari ng Melkisedek. Inggino keka atinyang pangako, at iti nabayuan, nga na, pari ka kapilanman, king pangapari ng Melkisedek, karin ka mabilang. Pari ka kapilanman, king pangapari ng Melkisedek. Pamamasang ibat, kimumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Ing turu abinye ko kaya kayo, tinggap ko muna man king Gino. King ing Ginong Jesus, kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinuha niya ing tinape, pe pasalamat ya king Diyos, pe miraso ne ing tinape, at nga na, itiya ing katawan ko, amidawon para kaya kayo. Daptan nyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Antimurin kay bat ng mengan, kinuha ni ing kopo at nga na, iting kopo, yang simbolo ning bayong kasunduan ng Diyos, amitatakan king kanakong daya, balang minumko kaniti, daptan nyo bilang kapigaganakan kanako.
Uling balang mangan ko kaniting tinape, at minum kaniting kopo. Babalita yu ing kamatayan ning Ginu, angga king datang ya. Ingamano ning Ginu. Salamat king Diyos. Ngeni po talakad tamo ban parangalan in mayap a balita. Ako ing mabieti nape, tinipang ibat banwa, nga naning Ginu, ing ninumang mangan kaniti, meya kapilanman. Kaluguran kong kapatad, Inginu mantabeya kekayu. At keka ang timurin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginu. Tinggap nung Jesus, ding kekaldan at selitana nala tungkol king kayarianan ng Diyos at pepakayapaan ring sablang sukat pakayapan. Inyang malapit na yung lumbug, ing aldo, ding labing adwang alagad, lepitan de at sinabi rakeya. Palakwan nyo nala ring tao, ban mipuntala king balen o baryong pakalapit, balang manakit apangan at apitudturan da. Uling mikekelangan ing lugal ay ti. Dapot nga ng Jesus karela, ikayo mismo di na nyo lang apanganda. Ngarang may akibat, limala mo pong tinape ampon adwang asaan ding bakalmi. Buri mong mako kami bansaling pamangan para karing dakalataong dete, ating mga 5,000 katao karing lalaking at tsukarin. Nga ng Jesus karing alagad. Paluklukan nyo lang makagrupong tsa 50 katao. Memintula ring alagad at pepaluklukan do o ring sabla. Kinwanong Jesus, ding 5 tinape, ampon duwangasan, tinalangaya banwa at pepasalamat sa King Diyos para kareti. Piraso nala at saka diwang karing alagad, ban ipamyero karing tao. Ilangan mengan la at kinabsila. Labilang adwang kaing ding akat mura ding alagad, inyang tipunan do ring tinape atagan daring tao. Ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pagmasosyan tayo kaniting Domingo, ing kapiestana ning Corpus Christi, ing kapiestana ning katawan at daya ng Kristo. Pasibayo, lawentamo, nung nanoy nga manwana niting kapag masusyan, king aldoldo tamong pamibiyebye. Bistaman po eyo ako kutang, inya pong college ko, mika personal kong problema, at masyado kong sineryoso ing kanakong problema.
masyado kong dinibdib. Ang gana ketang akalingwan ko nala, deng taong makapaligid kanako. Kaba pong magkwento ko, king kanakong personal spiritual director, inyang panahon na ito, kabalenmi, sinindak na ako at kitna na ako nga na. Balo mo la rin daranop keta-kekatamo, balo mo la rin pamilyang sasala, king karelang pamangan, balo mo nung ninuila, at balo mo nung pilanla, pakikutnan mo na mo yung sarili mo, nung nanong agawa mo para karela. Kaluguran kong kapatad, metong kano ka rin maragul ng problema ning yatong eni nga ng Pope Francis, ya piningausan dang indifference. Itang basta masalese ko bili, basta manyaman ko biye, at ing pamilya ko, ala kong pakyalam ke kayo. Ninano kayo man, basta ing importante, mamangan kami ding pamilya ko, at masalese ke kabilyan. Bahala na kayo, king biyeyo. Kaluguran kong kapatad, masanting po siguro, kutnan tala naman din kaya katamong sarili. Alimbawa mo, keti kaya king San Vicente, ampon keni king San Miguel, itamong sisimba, balutala, nung ninudeng pamilyang sasala, king pamanganda, Aldoldo. Salamat nung ala. Pero nung atin, kakilala tala. At nung kakilala tala, itamong sisimba, nano, ing gagawan tamo. Kadwa, atin kayong balong magaral. Pero, ngayon school year, magaral, pa-enroll, uling, alayang pagmatrikula. O kaya, meg-enroll ne, at linub ne, bigla niya mong tinok ng uling alayang allowance, alayang bakal, at edaag yung tustusan, ing pamangailangan na king pamagaral, ding kayang pamilya. O kaya naman, baluyo la ding masakit, alang panyaling panulo. Baluyo la ding masakit, akailangan ng palawe, pero alang gamitan a pera. O kaya naman, kareng mismong pibale-bale tamo, kapamilya tamo, baluyo ding magmukmuk at magkulong king kwarto. Daralan o palang depression at mangailangan lang akasabi. Panandaman tamo, ing panandamanda. Baluta mo, ing kabilyanda. Kaluguran kong kapatad, oyan neng kay, ing akakalingwan tamo. Uling masyado tamong makasentro at makatutok, karing kaya katamong mga lating yato, akakalingwan tana, ing mas maragul, dang pamangailangan, ding aliwang tao. Bala mo makanyan ing milyari kening ebanghelyong dimdam tamo. Agpangkang San Lucas, dakala ka nung taong linapit kang Jesus. Menaralya karela, tungkol king kayarianan ng Diyos. At kay bat, pepakayap na langan ding hanggang masakit. At inyang mabibengi na, bigla na ka nung linapit ding 12 kang Jesus. At oyning karelang practical suggestion. Boss, mabibengi na po. Lalbog na yung aldo. At atyuta mo king mikekelangan alugal. Ing masanting po, paulian nyo na la, deng tao. Bangkanita, etano problema. Etano problemang pakanan. Etano problemang panintuntudturan. Hanggang maranon, paulian yun ala. Etala po ag yung sukmamanden. Etala po ag yung gawan tamo anting responsibilidad den.
masyado lang marakal. Inya, paulyan yun nala. Nano pong peki ba't na ning Ginoo? Na nakarela, ali, eyo paulyan. Nune, kayo mismo, di na nyo lang apanganda. Kayo mismo, gawa kong paralan, ban manganla. Kayo mismo, di na nyo lang apanganda. Eno man pala lubos tatakas king responsibilidad ding alagad. Uling, king wadala ding karelang bakal, alimang tinape ampong adwangasan. At ngara, ore ni mo po ding kakatamong available resources. Lima lamong tinape ampong adwang asan. Makanano tala pong apapakan at apakabsi dening libu-libu katao. Lima lang tinape ampong adwang asan. Ding kaya katamong babakalan. At nanong pekibat ng Jesus, paluklukan nyo lang deng tao. Igrupo nyo lang tiya 50 katao. At kay ba't, penandama ng Jesus, ingatino man palang malasakit ding alagad. Uling ngara, buriyo po, sali kaming apanganda, dening dakalatao nga rene, gamitan tala po din kay katang pondo at inta namang budget. Inya, uling ikit na itang mitatagandang masabal at malasakit, karening mangailangan, kilala na iti anting grasya. Kinuha na la ding 5 tinape at adwangasan. Tinalangaya banwa, pe pasalamat yaking Diyos, pe miraso na la, at pemye na la karing alagad, at ding alagad, pemye na la karing tao. Nano mo po kaya ing meging epekto o impact ning gewa ding alagad? Dening karelang pitatagan alimang tinape ang pongadwangasan, edo sa likot, edo pigmaymot, nune dinake dala. Siguro, ketang gewara, may tagkila naman kapanandaman, detang atimpang mitatagan abakal, linuwal dala ding karelang bakal, at dinake dala karing karelang kasiping, at ilangan, mengan la, at kinabsila. Ating makapagtaka, may kakolektala pang 12 kain, tinape ampong asan. May kakolektala pang pag-sharon da. May kakolektala pang pag-take home da. O ba't meging posible ni? Kasi, dening alagad, a-overcome da, alampusan da, ing karelang kasakiman, ing karelang pangamakasarili, at pigkalugdala, ding karelang 5 tinape, ampong aduwang asan. Kaluguran kong kapatad, totoo, eta naman asolve ing problema ning kakaluluwan, danop, at miyaliwa pang problema ning kekatang komunidad at ning kekatamong bansa. Pero, eta mo sasabihan, ing alata mong agawa, eta mo sasabihan, ing alatang akarapat, atin tamong agawa, atin tamong akarapat. Uling, ing balang metong kekatamo, atin niya pang makasalikot, alimang tinape, ampong aduwang asan. Ating balang metong kekatamo, panandamana pa ing sakit, ing sayingsing, ding migit, mangailangan. Atimpang mitatagan ang malasakit at masabal. At burita mong ipakit, iting malasakit at masabal. Ing kailangan mo, iyang pangtamo king Ginu. Ating Ginu, yan ang balang gawang milagro. Kaluguran kong kapatad, ing misa, eya mayayari, potang tinggap taning bendisyon at muli tana.
ing misa, kailangan tayang isundong pagmasusyan, kailangan tayang pamatutwanan. Kauli tabale, king kekatang lugal pipagobran, at king eskwelang pipagaralan. Potang ita mong may kinabang, king katawan ng Kristo, makasadyata mong maging katauhan, makasadyata mong maging mabiyen ng katawan. Potang ita mo, maging kapakipakinabang tamo, karing migit mangailangan. Kanita tayo, tune apa matutwanan, ing diwa ning Corpus Christi. Potang ita mo, maging mabiyen na katamong katawan, Kristo, para karing kaparatang tao. Ipasyagta mo yung kakatamong kasalpantayanan. Itamongan po, sasalpantayak. King Diyos, ipanglubos mayupaya, linalang king banwa ang ponyatu, at kang Eso Kristo ang anak ng bugtong aginutamu, pengagliking upaya ning banal a Espiritu, mibay kang nuwan ang Mariang Birhen. Lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, metet mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliang mebe. Pepay siya banwa, makalukluk wana ni Diyos, ipanglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung ka rin mabi ang ponme nga mate. Sasalpantaya ko king banal a Espiritu, king banal a kapulungan katolika, king pamisamak din banal, king pangapatawa da rin kasalanan, king pangasuglirang mering mete, at king be alananga. Amen. Kapatad, manalangin tamo king ginutamong Yesu Kristo, ape parakal karing tinape, para karing danupan, at magnasang misan metong karing tao, ang makapadurot king metong ng dulang, king balang kayadwanan nga tamong manalangin, Gino, maging tinape na kasana ning biyemi. Ulitan tayo po. Gino, maging tinape na kasana ning bemi. Misasan metong, king metong akasalpantayanan, king mabilog ay iglesia. Manalangin tamo, king ingaldo datang yo, potang ding sablang kikilalaw kang Kristo, bilang karelang ginu, luklukla king metong mong dulang ning Eucharistia, inya nga tamong manalangin. Gino, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong, king metong alugod ding sablang susuyo. Manalangin tamo, king ingaldo datang yo, potang ding sablang balayan at bansa, atuklasan da ing sikanan, lugod king metong at metong, inya nga tamong manalangin. Gino, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong dang tula, ring sablang anak amag primera komunyon, king banuang iti. Ipanalangin tamo, ing potang daratang ing kasakitan, manatili lang tapat king ginu, inya nga tamong manalangin. Gino, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king kaligaligan da, ring daralan kasakitan, pauli ning danop, pagsalbat at sakit, manalangin tamo, king ginuban ing aldo datang niya, potang ding sabla, mirinan lang katuliran, at akit dang magalang ing karelang dignidad, inya nga tamong manalangin. Gino, maging tinape na kasana ning biyemi. Misasan metong king metong apamikikaluguran kaniti, at karing sablang komunidad kristyana, manalangin tamo king ginu, ban ing kekatamong Eucharistia, maging migit yang mabi at pasulungan na ing kekatamong lugod, inya nga tamong manalangin. Gino, maging tinape na kasana ning biyemi. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan tamo, at din kaniti minampang king misa. Iulino sana king kairian ng maligaya, din kapatid tamong mayamo na biye, ipanalangin taking ginu. Gino, maging tinape na kasana ning biyemi. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. O Ginong Yesus, binye mo ke kami ing kabilugan mong sarili. Gawan mo keng tanda ning kekang lugod, at saupan mo kaming miye para king metong at metong kapamilatan ning kekang upaya.
ikang mabibiyeming Ginu, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Kabang darawon tayo ing sarili tamu, king kapamilataning tinape at alak, ikan tatayang dalit king pamagdala karing ayin.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kay kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon ka ring gamat mo. King ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna. King ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, manan na sanang intinapi at kalis around me, yatad na king kekang iglesia, ing pamisasan metong at kapayapan tatalakaranda, itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabeyo kekayo, At keka antimurin. itasyo la ring pusuyo, Makatas na lo king Ginoo. pasalamatan tayo, ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ampon matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang-anggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. King tauling apunan, kabang makaluklukya king lamesa, kambering kayang apostol, dinawuna ing kayang sarili keka, anting alang musing a kordero, ing matatanggap ain ababyeganap akapuryan keka. I Kristo binyene ke kami iting kapigaganakan king kayang pamaylasa ban ipagkalam na ke kami ing kayang makakabus aupaya manggaman king kapupusaning panahon. Kaniting maulang sakramento papakanan me ing balayan mo at pasiknangan mo king kabanalan. Ban ing pamilyaning meto ketawan lumakad yaking sala ning metong akasalpantayanan king metong pamisamak ning lugod. Lalapit kay ngeni kaniting makapagmulalang sakramento, ban makisulu king kekang dulang, at sumulong king wangis ning sinubling mebye Kristo. Ingyatu makisan metong iya king banwo, ban ikanta ing bayong dalit ning pamaglalang, kabang sa sambandak at pupurian manggaman kapilan, at ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sana reting ayin, kingaslag ng espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keko. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, pananyeti, ikayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iti, iya ing kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Ginoo ko at Diyos ko,
Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis, pasibayo, kaya pasalamatan ka at pinuri, at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na. Kwananyeti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti yaing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Ami bubu para kekay wat para karing sablang tao. Bangketa mi patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabus mo kami. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin igaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keka, iding tinape ning biye ading kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganapyo king lugod, kambe ng Leo kalabing apat ing kaya kaming papa, Florentino ing kaya kaming obispo. Ding sablang pari, ading sablang anak mong susuyo at magmasabal king banal mong Iglesia. Ganakan mula naman ding kapadadming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na detang panalangin mi at gaganakan kaniting misa. At ding sablang may ngayang na biye, tanggapan mo sana king maligay mong arapan, pakaluluan mukengan. Lalong-lalo na dering anak mong mitipon, ban pasalamat at pasawag keka. Ding hanggang kapadadming miyampang kaniting misa, ading anak mong ipanalangin mi, kaniting banal, akapagmasusyan. Gawan mo kaya ng karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen ay induning Diyos. Kayabe ng San Jose, kayabe ring Apostol, at ding sablang Santo. Isan Vicente Ferrer, akekeng patulunan, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpanglubos mayupaya, kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga.
Abe-abe tamong ening pasaw kingig pa ban kanita, maging mabiyan na katamong katawan Kristo, ketiking yato. Ikabos mo kami yoginu, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawun mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Ngayon manalangin tamo para king tunay at manatiling kapayapan, lalong-lalo na kapayapan pilatan ding bansang migigera. O ginuming Jesucristo, as sinabi karing kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kanakong kapayapan, iyang babye ko ke kayo. Emo sa babalikdan ding ke kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanana ning kekang iglesia, at pamayapan mempon bilugan, ag pangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, parating mantabi, ke kayo. At keka antimurin. At ngayon masayata ang idagi king metong at metong, ing kapayapan at ing kaptamo. Kapayapan, ke kayungan po, peace be with you.
Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako, king kasalanan ning yatu, mapalad la ring mayaos magisulu, king apuna ning kordero. Para po king kakatamong pamakinabang, mag-double species tamo po, inya makinabang tamo, kapamilyatan, daring kakatamong dila o osbuk. Salamat.
Manalangin tamo. O ginuming Kristo, babiya mo kay kaming kay kang katawan at daya, king Eucharistia, anting metong atanda, king ang yaman ngeni, karake mo na kami, king biemo. Mananasanang akam tanming lubos, iti king kayarian, nung nuka mabibiyat mag-ari, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Lukluko pong pasibayo, nempong daratang nga Biyernes, June 27, pagmasusyan tayo po in kapiestana ning Sagradang Puso ng Jesus. Inyatin tamo pong misa king parokya, keti, alas 6:30 na po ning abak. Kukumbiran na kayo pong makyabe, king kapagmasusyan, king solemnidad ning Sagradong Puso ng Jesus. Nempong Biyernes, 6:30 na po ning abak. So imbes na po mika blessing tamo, ngeni mika exposition of the Blessed Sacrament, ang pong ing benediction, ya po'y magsilbing final blessing. Si Claude ko po ngeni. Ganda tayo po yung O Salutary. O salutari sos dia, o geli pandi sos la premundo stilia, darobor fer auxilium, unitrino que domino, sit sempiter na gloria, ibitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mipuri at misamban Jesus, king Santissimo Sacramento ning altar. Mipuri at misamban kapilanman. Kaluguran kong kapatad, kabang lalawen tayo at tatangalan, ing katawan ng Kristo, king Eucharistia. Adwan tamo, ing grasyang, akit taya naman at tangalan, pagsilbiyan at pagmalasakitan, karing kaparatang tao, lalong-lalo na, ding peka kalulu, busal tamo. Uling misan sinabi na, nanuman ing depatan yu karing peka malating deti, kanakuyu depatan. Nanuman ing eyu depatan karing peka kalulong deti, kanakuyu depatan. Adwan tamo ing grasyang akilala tayo at aluguran ni Kristo, king metong at metong. Iganda tayo po ngening tantum ergo. Tantum ergo sacramento veneremur cernui et antiquum documentum novos sed attritui restet fides supplementum sensum defectui genitori auset jubilas
malusok, nor virtus coque, sinet benedictio. Occidenti, abutroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Dirinan mo lang tinapeng iba't banwa. Apan ibataning sablang ligaya. Manalangin tamo, o Ginoo, kabang parangalan miya, ingke kang anak, king kayang kakamal-kamalan na katawan at daya. Apakyabutan mi naman sana, ing kaligtasan na pagkalubdareting misteryo. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing dibinong kapurian, mipuriya ing Diyos, Mipuri ang Diyos. mipuri ing kasanto-santusan ng lagyu, Mipuri ang kasantusantusan ng lagyu. mipuri Heso Kristo, Diyos ang taong tutu, Mipuri Yesu Kristo, Diyos ang taong tutu. mipuriya ing lagyu ng Jesus, Mipuri ang lagyu ng Jesus. mipuri ing puso ng kakamal-kamalan, Mipuri ang puso ng kakamal-kamalan. mipuri Jesus king Santisimo Sacramento ning altar, Mipuri Jesus king Santissimo Sacramento ning altar. mipuri ing banal na Espiritu ing Paraklito, Mipuri ang banal na Espiritu yung Paraklito. mipuriya ing emunanong degula na induning Diyos, i Mariang kasanto-santusan, Mipuri ang nadegula na induning Diyos, si Maria ang kasantusan-tusan. mipuriya ing banal at emi musinga ng pangakagli, Mipuri ang banal at imimusinga ng pangakagli. mipuri ing maligayang pangauli na banwa kaladwat katawan, Mipuri ang maligay ng pangawuli na banwa, kaladwat katawan. mipuring lagyo ng Maria Virgen ang ponindu, Mipuring lagyo ng Maria, Birhen ang ponindu. mipuri San Jose ing kawagas-wagasan ng esposo, Mipuri San Jose ang kawagas-wagasan ng esposo. mipuri ing Diyos karingkayang anghel ang pon banal, Mipuri ang Diyos, karingkayang anghel ang pon banal. O sakramentong malamal, mipno kang ligaya, sablang purit pasalamat, mibiyengan sa ka. Mibiyengan sa ka, o sakramentong malamal, mipno kang ligaya, sablang purit pasalamat, mibiyengan
sake ka, mi biengan sake ka. Aldo, Aldo kang Maria, gagale ket malsinta. Uling yaing kekeng indu, malugod kekeng tutu. Ing dalise pamamuri, ing reynang matas dili. Ausan miyang birhen indu, malugod kekeng tutu. King dalise pamamuri, ing reynang matas dili. Ausan miyang birhen indu, malugod kekeng tutu. Apag masusyantaning banal a misa, ing misyon tamu magumpisana. Salamat, Salamat Diyos. in Diyos.